Шықәсык мӡац аҵарауаҩ, апоет, аиҭагаҩ Людмила Арзамеҭ-иԥҳа Хьыбба лыԥсҭазаара далҵижьҭеи ари ацәыӡ ду хартәаашьа змам акәны иаанхоит ауниверситет аусуҩцәеи хаҭала лара лстудентцәеи рзы. Еиҿкааз ахәылԥаз аҟны аҵарауаа минуҭктәи аҿымҭрала дыргәаладыршәеит. Людмила Хьыбба далгеит аԥсуа лицеи-интернат, анаҩс Аҟәатәи аҳәынҭқарратә институт, афилологиатә факультет аԥсуа бызшәеи алитературеи рыҟәша далганы лҵара ацҵаразы дҭалоит Қарҭтәи аҳәынҭқарратә университет. Ашьҭахь лара илыхьчеит акандидат диссертациа. Зырҿиара мҩа акыр ахырхарҭақәа ирыдҳәалоу Людмила Хьыбба ллагала дууп аԥсуа литература аихаҳараҿы, уи аҭҵаараҿы. Лара лусумҭақәа иреиуоуп лыԥшәма Владимир Анқәаб ирҿиара зегьы ҭыжьымҭакны аизгара. Владимир Платон-иԥа игәалашәареи ирҿиареи ирыхҳәаау аусумҭақәа зегьы идкыланы зышьха ӡиас ихымсыӷьуа ҳәа абри ашәҟәы ҭыҵит ҩнызқьи зеиԥш шықәса рзыҳәан аиқәыршәара ҳацаҿижьҭеи ԥыҭк цон лара ԥсаҭа бзиагьы саргьы. Ҩнызқьи зеиԥш шықәса аԥхыныз иҭыҵит, аха аҵыхәтәантәи лџьабаа здыз аҵыхәтәантәи иара лыԥсҭазаара зегь змадаз зыхьӡ акамыршәрагьы дазааԥсоз Владимир Платон-иԥа ирҿиареи иԥсҭазаареи иахҳәоу истудентцәа роума, иҩызцәа роума, иқәлацәа роума, аҵарауаа роума ирызку зегьы иара изкны, ирҿиара изкны иҟоу аусумҭақәа зегьы идкылоуп абраҟа. Людмила Хьыбба авторс дрымоуп алитературатә критикатә статиақәа реизгақәа знылаз ҩ-ҭыжьымҭак. Урҭ аԥсуа шәҟәыҩҩцәа рырҿиамҭақәа ирызкны иазлырхиаз ахцәажәарақәа рнылеит. Убасгьы аԥсуа литература аҭоурых аҭҵаара иадҳәалоу азҵаарақәагьы дырзааҭгылоит. Ҩнызқьи ҩба шықәсазы акьыԥхь-абеит иара убас Людмила Хьыбба лажәеинраалақәа реизга ҭагалан. Ахәылԥаз аҟны астудентцәа урҭ акык-ҩбак ирыԥхьеит. Баԥха зыҳәа ибыгхаз башьҭам, бахәыҷқәаҵәҟьагь убас ажәжәаҳәа ибышьҭалт бара инашьҭоу наҟ ибҟәыбцоит банрыгәҭас. Ауаа рзыҳәа быҟоу бныҳәан, баԥхазы ибуашәа цас, зегьы изыбган, зегьы изыбган, иблаӷырӡашуеит ибцәыбжьахаз. Аиаша иуҵуаз, уи заԥызуаз, уара ухьӡыз иҭахит. Иӷьазӷьазуа ашьха ухчнызоу, уи адацлагь уа уӷәӷәоуп. Людмила Арзамеҭ-иԥҳа изакәызаалакгьы дызҿыз зегьы аԥсырхан, лнапы злакыз аус аџьабаа шацызгьы еиҳагьы исзацҵандаз ҳәа акәын дшаҿыз, лҳәеит ажурналист апрофессор Екатерина Бибиаԥҳа. Людмила лнапы зхьысуаз зегьы аԥсырхан, агәы зҭан, гәык-ԥсык ала иҟалҵон, иамаӡамызт уа даҽа цәажәарак, даҽа нас иҟами иҳәатәуп ҳәа, мап, иҳәатәуп ҳәа мацара акәӡамызт, лара илҳәоз зегьы агәы зҭан, аԥсы зҭан, лыԥсҭазаара лара лхаҭа иҟалҵашаз инамхны Владимир Платон-иԥа Анқәаб изыҟамҵаз иацысҵанда, ихасырҭәаанда, ицсыжьында абас иазкын лара лажәагьы лусгьы. Аӡәы игәалашәом Людмила Арзамеҭ-иԥҳа згәы злырхьыз дыҟоуп ҳәа. Лара насыԥ змаз лакәын, лҳәеит лықәгылараҿы апоетесса Гәында Сақаниаԥҳа. Людмила Арзамеҭ-иԥҳа дызԥылахьаз, дыздыруаз, уаҩԥсык дыҟаӡам ҳәа сгәы иаанагоит, згәы злырхьыз, мамзаргьы ацхыраара зҭахны лнапы злымҭаз уаҩԥс дыҟаӡам. Насыԥ лыман Владимир Платон-иԥа иҩыза уаҩԥсы лареи аԥсҭазаарахь еицыҩыршаз. Урҭ рыԥсҭазаара акала иԥшызар ҟалап. Избанзар Владимир Платон-иԥагьы ларгьы рыԥсы ҭанаҵы рыԥсадгьылгьы, рыжәларгьы, рыжәлар рԥеиԥшгьы, адунеи иззықәыз рыуаҩреи, рыламыси еиҟараны еицназгоз уаан. Лыжәлари лхатәы бызшәеи рахь илымаз агәыбылра, абзиабара ду лыԥсҭазаара зегь шьаҭас иаиуит. Апоет, аиҭагаҩ, апатриот ду Людмила Арзамеҭ-иԥҳа Хьыбба аԥсуа абиԥарақәа аӡәырҩы иҵалааӡахьеит. Люда Хьыбҳа еснагь дықәгылозаргьы ахӡырымгара злаз злакәын, аха илҳәоз ажәа, лара лхшыҩзцара, лара лгәаанагара, лара лызнеишьа иашьара акәымкәа убон. Лара лажәеинраалақәа, лара лфилологиатә ҭҵаамҭақәа, ханижәатәи ԥшьынижәатәи ашықәсқәа раантәи аԥсуа проза иазкын лара лкандидат диссертациа. Иаҳа ианеинылоз, иаҳа
аԥсуа литература ҽеибнаҭоз, ари аԥсасира аамҭа ҳәа изышьҭаз, хрушьовскаи оттепель ҳәа изышьҭаз аамҭа азыҳәан ицәырҵыз аԥсуа шәҟәыҩҩцәа рырҿиара иазылкит лусумҭа. Киев аҵара лҵон, нас Қарҭ аспирантура иацылҵеит, илыхьчеит. Анаукеи апедагогикатә ҵаари аҿы лџьабаа ахәшьара аҭо, ҩны зегьы зеиԥшуқәсазы Людмила Хибба иреиҳау ашкол зҽаԥсазтәыз аусуҩҳәа ахьӡ лыхҵан. Еснагь зхы-зҿы зхаччоз, агәыразра зцыз, зажәа иазыӡырҩуаз лакәны наунагӡа ргәалашәараҿы даанхоит Людмила Арзамеҭ-иԥҳа Хибба дыздыруаз зегьы. Алина Кәартаа-ԥҳа, Саида Гәхаа, Аԥсуа телехәаԥшра.